Sanibonani emakhaya ngiphinda nginibingelele futhi umxaziluli lona ngihamba nenkosazana yesibili kwintombi yakhe uzinhle wakamkhizi amavovu uyaphila sisi. Yebo ngiyaphila. Ngikuphethele imibuzo namhlanje kule interview yethu. Abantu emakhaya banembuzo abayibuza baphinda bayiphendula abafuna ukuyazi ngawo. Ngiyathemba ukuthi awunankinga nalokho. Okay, so ngizobuza umbuzo wokuqala ukuthi nje makathiwa ngicela usichazele mina nabantu basemakhaya basibukulu yini intshitshi kahle. Ngibingelele sikaphuma nomageba nibingela uzinhle intombi yakamkhizi khabaza ngamagcwaba ungunezi ngomhlophe ukhanya amasisini inhlama ya Pageant ngoba kunele ungunezi enganawo sungazikhethela nje ngibonga ngombuzo ngizoqala kanje itshitshi umuntu ongakazi asondelana nomuntu wesilisa ngisho ngokwecansi ngisho ngokuthanda nomuntu wesilisa. Itshitshi umuntu oyenza indlela eyenziwa amatshitshi. Uma uyitshitshi awuyenzi ngendlela enye intsha yenza ngakhona. Uma uyitshitshi kumele uzazi ukuthi uyitshitshi. Itshitshi lihamba umhlanga. Itshitshi attenda ama-camp each and every month. Itshitshi umuntu onesimilo. Njengoba unqobe isikhundla sokuba inkosazana yesibili kwintombi yakhe uzizwe unjani? Ngazizwa emotional because of bengakhona ukuthi ngawina because of amanye amantombazane nawo bewanomdlandla lawo nami nobonginawo. So bengaqondanga ukuthi nami ngingaba lawo amantombazane lawo azokuphumelela kodwa bengijabulile kodwa ngiphinde ngikhala futhi ngathokozela kakhulu. And futhi isifiso sami ukuthi njengoba ngiyinkosazana yesibili kwintombi enhle ngizoqhubeka inspire ngqugquzele namanye amatshitshi ukuthi angenele intombi enhle ngoba intombi enhle ikupha umdlalo ukuthi uqhubeke ngobuntombi bakho because of la emhlabeni abantu bacikilela amatshitshi bathi awasekho amatshitshi. Intombi enhle yiyo eyenza ukuthi amatshitshi abe usaziwayo kakhulu ukuthi asesekhona kakhulukazi la eGoli. Njengoba uyitshitshi nje iziphi izinselelo ohlangabezane nazo makuthiwa uhlala nomuntu wesilisa? Ngifana nezinselelo ezikhulu kakhulu ngoba kwesinye isikhathi umuntu wesilisa umutshela ukuthi awufuni into ezokuhlanganisa naye. Kwesinye isikhathi uyakulandelela ngaphelelwa umoya. Kwesinye isikhathi saba nokuphuma nasebusuku noma bakuthumile kuthiwa maybe bakuthume i-airtime noma bakuthume isinkwa usaba nokuphuma ukuthi ngizohlangana nensizwe so izongivimba. Awusathembi ukuthi mhlambe anganto angakuthatha bese ayekuvalela bese kibangazi ukuthi ukuphi. Manje awusho ke abazali bakho ngabe bakusenda lento ukuthi ube yitshitshi hamba umhlanga? Yebo abazali bami bayangiseka kakhulu futhi ngoba kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi kumele ukhiphe indleko. Bona bangiseka kakhulu lokho kungigqugquzela ukuthi ngihlale ngibe intombi. Kwesinye isikhathi futhi abazali bami banokusacrifice noma ukuthi wendle ngishuda isimpo kodwa kusacrifice ukuthi ngendaweni so yeintombi ngathende nami ukuze nami ngingaphelelwa umoya kuba intombi. Kunamatshitshi la aphuzayo yaphuzaza ayikhokhe ukuthi awubani umuntu ayikhokhe nje ukuthi uyitshitshi. Luthini uvo lwakho ngalokho? Mina into engiyaziyo ukuthi itshitshi aliphuzi isidalwa. Uma uyitshitshi awuphuzi isidalwa. Uma wena wazi ukuthi ufuna ukuba intombi kodwa ngapha ugxile otshwaleni hlala uyazi ukuthi nje avumelekile nje ngcono nje ulihlalele wenzele into ofuna ukuyenza ngoba ungcolisa igama lamatshitshi. Noma kuthiwa babona wena wedwa uphuza kuthiwa futhi wonke amatshitshi ayenza njalo. So mina nje umuntu nje othi yena ufuna ukuba itshitshi mayenza indlela enziwa amatshitshi angaphuzi. Mose ufuna ukuphuza hlala lapho esipotini nontanga bakho abaphuzayo. So utshela mina ke mawubona ontanga benu bema emjayivweni kufika nje ku kwesinye isikhathi nami ngiyahalela ukuthi nami ngiyenze kodwa ngiphinde ngizikhuze ukuthi cha mina ngiyintombi. Intombi ngiyazi ukuthi kumele yenzeni. Intombi ayihambi njalo. Intombi ihamba umhlanga. Intombi yenza into eyenziwa itshitshi. Itshitshi alihambi nje indlela ezibheke eceleni. Amatshitshi amancane ungawagqugquzela kanjani ukuthi ahambe umhlanga kanti nalaba abangenela intombi enhle ungabagqugquzela kanjani nabo? Kumatshitshi amancane ngathi kubo babambelele bangayi ukuthi ubani yena akusitshitshi umngane wakhe noma yini yakhe umzala wakhe akusitshitshi ngoba ekhaya
fakela umoya ukuthi ungene intombi phuma kuwe enhlizweni yakho kusuke uthanda ngenhliziyo yakho ukuthi ungenele amatshije and futhi kulabo abangenele intombi enhle 2022 ngithi kubo umuntu makazithembe makangene intombi enhle angayi ngengqondo yokuthi ngizowina kodwa ungaba nayo encane kodwa ngithi mina uye ukuthi ngifuna uyo enjoya phinde ngiexperience ukuba ifana nje indoni kuba uma ungenele umncintiswano wamatshitshi kuba njani ngoba intombi enhle iyela khona ukuba indoni ngifisela konke okuhle abangenele intombi enhle 2022 ngithi na nonke ngawinners. Babukela emakhaya i-interview yami nenkosazana yethu esibili uzinhle isiphelile. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe isikhathi sakho ufike lana uzosinikeza ulwazi mayelana nawe. Phinde ngibonge kubalaleli ukungiboleka indlebe, phinde ngibonge ukuba ngithola ithuba nami ngizo-share experience enginayo ngongenela intombi enhle, phinde ngigqugquzele ezinye intombi ezingilandela ngasemuva ukuba nazo singaphelelwa umoya. Intombi enhle ine experience enkulu kabi nje, enkulu kabi encomekayo. Ngithi kini ngiyanithanda ngiyabonga.